wa rahmatullahi wa barakatuh. Musidɓe an julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, kala ka wawɗon wonde hoore adna Allah on fof e o saa'i ɗo haray e dimanche, haray ɗum ko ñande combien le 5 mois de juillet 2020. haray ko naati ka page Facebook laawol kisal meɗen ɗo. haray ko musidɗo moɗon mo anduɗon Abdallah Diallo Bruxelles fi salmingol ɗon lando say hara hiɗon e jaam. si tawi hara 13 14 15 on sabbordu donkin ɗum haray hino jogita. haray inchallahu en wayri fottude ka vidéo ji. haray bi isnillahi taala janngo en fuɗɗitoto inchallahu ko honɗum yewtaten janngo darse en ƴetta e wona darseji 10 ma 15 kadi ko honɗum woni ɗum ko mirasu nabiyi sallllahu alayhi wa sallam. dondi ko nelaɗo accani en kon, ko tawata ko ronuɗen nelaɗo kon sallllahu alayhi wa sallam, ko ɗum fuɗɗotoɗe yewtugol janngo à partir de 21h00 heure de Paris, si Allah jaɓi, si moyowo moyi. haray musidɓe julɓe tedduɓe, ñande goo Aba Hurayra radiyallahu taala anhu wa arda o yahuno ka marché e nder Madinatul Munawwara. o hewti o inni onon hiɗon saadi ga, hiɗon yeeya, hiɗon sooda, hiɗon soodita, hiɗon jooɗi ka marché ga, dondi nelaɗo ndin sallllahu alayhi wa sallam no senditede ka juulirde to, ko honɗum waɗoto nga on yahari. on say mo ɓe acci ko yeeyeyno e ko soodayno, terti marchandise mum fof, ɓe dogi ɓe adodiri, ɓe yehi ka juulirde. ɓay ɓe hewti ka juulirde, ɓe tawi goɗɗo hino jannira telen ɗa fiqhu, goɗɗo no jannira telen ɗa hadis, goɗɗo no jannira telen ɗa luha, goɗɗo hino jannira ɗa tafsir qur'an, goɗɗo hino hunjora ɗa, goɗɗo no rewtoro ɗa. ɓeyni Aba Hurayra, honto dondi ko wiɗa kon hino sendede ga? on say nelaɗo, on say Aba Hurayra o wi ko yiwɗon ɗum ɗo, ko ɗum ɗo woni dondi nelaɗo ndin sallllahu alayhi wa sallam, ko ɗum ɗo woni ko nelaɗo accani on, ko ɗum ɗo woni ko ronuɗonmo. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki taraktu fikum shay'ayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. mi accani on piiji ɗiɗi, fodde hiɗon jogiti ɗiɗo on majjata ɓaawo an pooma. ko honɗi woni ɗin? kitaballah wa sunnata rasulihi sallllahu alayhi wa sallam, deftere Allah nden e sunna nelaɗo makko on sallllahu alayhi wa sallam. yon noon janngo en fuɗɗoto yewde ɗin sunnaji ɗin ko ɓure e moƴƴereji ka baraji wawata heɓade tun, ko ɗum woni ko yewteten janngo. si a waɗi ɗum ɗo a heɓay nde moƴƴere ɗo, sa acci ɗum ɗo a daɗay o bone ɗo, sa waɗi ɗum ɗo a daɗay o bone ɗo, sa waɗi ɗum ɗo Allah dandete bone ayɓe ma. ko on darse inchallah woni ko fuɗɗotoɗen janngo haray à partir de 21h00 heure de Paris, ka page meɗen Facebook laawol kisal inchallahu, ka juulirde meɗen laake masjidu Ibadu Rahman. haray ni ka yiyyoton men ɗo inchallah, meɗen arno jokkere en ɗan e nder leydi Allemagne ka wiyeteɗon Nuremberg. musidɓe meɗen ka en ɗan e ka diina hiɓe nangi gaafi nokku ka Allah subhanahu wa taala wawete rewede, ka juulete ka jange e nder nde saare wiyetende Nuremberg. haray meɗen arno yi'ugol nokku on fi honɗum andugol ko ɓeɗo kay ko honno woni ko ɓe wakkilori. en tawi ga mawɓe meɗen, mokkobaɓe meɗen tedduɓe neɓuɓe e nder Allemagne, ɓe buyi no tawa e maɓɓe hoorejo nokku on no maake Alaji Alpha Umaru Bari haray Mamu Bulliwel. ko ɓeɗo woni ko ardi nde Mojebere ɗo, hiɓe ƴetti ɗon nokku, tawata bâtiment on komo 4 étages. haray ko yahe are, kala ko falɗen en waway waɗugol ɗon. haray noon ɓe holli, ɓe huwoyay en faabo ɗo hari na bayana ara ko juuragol tun, hiwrodira e maɓɓe, andidira e maɓɓe. haray ɗum noon iwgol Bruxelles hewtoya ɗon, ɗum ko 700 kilométres. haray men arno e juma on meɗen hewde ni meɗen ka laawol meɗen e nder Francfort fewdo ɗo inchallahu, ka fewdo aéroport yeeso seeɗa. meɗen ka oto ɗo no wondi e an ɗo Alhaji Ibrahima Garki e Alhaji Ibrahima Telimile Bari e Alhaji Ahmad Tidjani Laken Afia Mamum Bulliwel. haray ko menen ɗo arno hiwranagol en ɓeɗo. haray ɓe addoyay lettre invitation spécial inchallahu fiiduɗal ngal fi en ar faabo ɗen golle Allah ɗen
ndaren ko honno ɗe wawata marsirgol e nder ndi leydi. sen wawi heɓugol kadi nokku mo jeyanɗen ma nokkel ɗi jeyanɗen hoore meɗen e nder ndi leydi Allemagne, premier puissance économique e nder Europe, ɗum ɗo kadi haray ko fatuhu molanaɗo, ko uddital molanagal. haray musidɓe julɓe tedduɓe à l'avance ñande ɓeɗo noddoy wo kala wawɗo faabade yo faabo, o waɗanaɓe du'a, o waɗanaɓe ballal hara inchallahu wawen udditirgol telen ɗo kadi fiyen waw hara kala ka iwroyɗa sa hewti hara ɗa andi a hewtika maɗa. musidɓe julɓe tedduɓe ɓawo ɗum ɗo feƴƴude mi dernira yewtere anden toragol Allah subhanahu wa ta'ala ko fewndi ka meɗen ɗo fewno ɗo e soñdiaji, yo Allah on ittan en ɗum ɗon hara kono yawiri, hara kono newori, ko addawo ko aldawo e hibbugol ƴiƴan, ko Allah woni lamminowo. wano o lamminirno noon honno annabi Dawuda, wano o lamminirno noon laaminoɓe ɓen fof, yo Allah lamminiran en nen kadi inchallahu golleñol meɗen ɗo kadi waɗana en kadi ɓawonaɗo e dogede e ɓoyaw muɗum on, okka kadi polgal e fiira e feere e yaajede e nder muɗum ya rabbal alamin. kala miijaniɗo ɓiɓɓe lagine ɓen ko moƴƴi, ko moƴƴani lagine e ɓiɓɓe lagine ɓen fop hara na sennidirgol fonna ɓiɓɓe lagine men fof wona nene goto baba goto. en toriki Allah yo Allah o jonnu on ɗon ngu laamu. en toriki Allah kala miijiɗo soñjugol lagine soñja ɓiɓɓe lagine, en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah fewnumo. si tawi kadi mo andi ka gandal makko wirningal wona o fewowo, yo Allah dandu en bone makko ya rabbal alamin. haray musidɓe julɓe tedduɓe mo be meɗen kala ka woni yo juulu toro Allah, yo Allah on sanzan en ka meɗen no yawiri no newori. musidɓe julɓe tedduɓe du'a ko ɗum woni aala julɗo, ko ɗum woni armo julɗo. Allah inni wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. si jiyaɓe ma ɓe landike ma fiya yetoɓe mino ɓattiɓe, ujibu da'wata da, miɗo jaabina torare toriɗo. kono noon ko isa da'an, ko so tori kelan toroɗen Allah, wata en yennu, wata en yermu, wata en huɗidir. enen en laamotako, en watta ni ko be négocié ɗo, ko be yarre ɗo. anditen ko Allah daali qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. ila jomma laamu ngu mo yiɗanɗa, hiɗa jeɓitanangu kadi kala on mo moyanɗa. toroɗen o rabbu samawati wal ardi, yo o lammin en ka meɗen fii yo Allah waɗu en sabu nunɗal e peewal e sariya arta e hoore leydi ndin, wona en sabu ɓiɓɓe lagine fof fonne hara a huuray e leydi ndin hara si a bonna a hula. musidɓe julɓe tedduɓe, Allah ko daali ka deftere makko wa qulu linnasi husna, wowlane yimɓe ɓen ndey haray ko moƴƴi. haray sa wolata ko moƴƴi wata wowlu ko boni. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki man kana yuminu billahi wal yawmil akhir, kala e moɗon laatiɗo himo gomɗini Allah, gomɗini ñalande sakkitinde, falyaqul khayran, woyo wowlu ko moƴƴi, aw liyasmut, masina ɗum haray yo deƴƴu, haray yo fanko. haray toranoɗen hoore meɗen, toranoɗen julɓe Allah ɓen, toranoɗen ɓiɓɓe lagine fof jam e kisiye e ɓantal e polgal e nunɗal hakkudeji meɗen e giggol e yurmede hakkudeji meɗen. haray wata goto huɗo hoore mum, enen en anda ko nangi enen waɗirino ni waɗirino ni waɗirino ni, ɗum ɗo fof ko négatif. haray goɗɗo sa yeehi ha e hunde feƴƴiri hara nano faliraɗa noon, nayino jaka ko ni gerdayno ɗen, jaka ko ni gerdayno ɗen, ɗum wowlatake. haray l'islam on no sali ɗum, fa inna law taftahu abwabu cheytan, innugol jaka mi gerdayno ni, ɗum ko uditata ko dambuɗe cheytani. ko yawi hon ɗum qaddara allahu wa ma sha'a fa'al, Allah on hoddiri ko ɗum ɗo woni ko o waɗi kon. haray kadi haɓɓitoɗen kadi wata on tigi ronku, wata on tigi taƴo. woodi ɗaɓɓuɓe laabi woodi ɗaɓɓuɓe laamu duuɓi 50 duuɓi 50, Allah jonni ɓe laamu o. woodi laamiɓe duuɓi 100, Allah on folli ɓe jonni woɓɓe. ɗen toro Allah enen kadi yo lammin en, hara ko jikka kon e hoore meɗen, hara kadi ko ɗum wawata laatade, hara fof wi ay jaka yo neɓuno hari ɓeɗo ɓe laamaki. ko ɗum woni ko torotoɗen subhanahu wa ta'ala. wata goto e meɗen yiyan oya ayyiɓe, o beyo yiyan oya positif. kullu ibnu adama khata, kala ɓinguel adama ko faljey ngel ala kadi mo mara ella kadi. kono wa khairul khata'in ko attawwabun, ko ɓuuri moƴƴude e faljey ɓen fof ko ɓen faljeyɓe ha gayna yilto tuuba rutto ka subhanahu wa ta'ala. haray si ella waɗi mo feggaki o ƴuwotako, o duɗɗaki o ƴuwotako, wata on ti yejjitu ka yani ka feggi ɗon andita ka yani ɗon, saabu ko feggande nde woni nene yanal ngal. musidɓe julɓe tedduɓe, inchallahu si muuyowo o muuyi
hara o hoddirani en alliqa wal baqa haray en janngo inchallahu e tenen on e 21h00 heure de Paris si tawi ko ɗum woni ko muuyowo muuyi si tawi kadi o ƴettiti wonkuji meɗen aɗa ɗum ɗon yo Allah taw hara o yaafike en o hokki en janna makko inchallahu en toranike ɓe musidɓe meɗen ɓe alman ɗo Numberg yo Allah hokkuɓe polgal fiira e feere e ɗe golle ɗe ɓe nangi ɗo ɓe musidɓe meɗen kadi ƴettuɓe en e otoje muɗum ñaameteji ko waɗa kon fof yo Allah windanɓe baraji waɗnaɓe ɗum ɗon joddi aljanna haray kala golleji ko nanga kon fo e juulirdaji ɗin hara inchallahu yo Allah yoɓu ko ɓuuri moƴƴude e joddi hara inchallahu aɗomi darnude yewtere men annintina ɗo toɓɓere wotere haray jawle ko wona addede kon fi juulirde ko nanguɗen kon Bruxelles Masjid Ibadou Rahman haray hino hewtude inchallahu on fof yo Allah yoɓon ko ɓuuri moƴƴude haray en joddi haray mi waɗa ɗo entre parenthèse contrat ndi hewtaka taw on haray oustage Mouhamadou Bobo andiraɓe oustage Bobo Dalaba haray ɓe hewtini en inchallahu jawle ɗuɗuɗe haray ɓe addanino en ton haray mbuuɗi temedere haray ko sonnajo goo jonni ɓe addi kadi hecci hanki ɗo 250 € ko bandirawo meɗen wonɗo Skarbek simi yejjitaki maketeɗo Adama haray ɗi hewti inchallahu mais en toranike mo kanko yo Allah yoɓmo ko ɓuuri moƴƴude joddi wurna fayɓe waɗa barki e maɓɓe ɓuttanamo ka dewgal makko toriki Allah yaafo maw makko fatiɓe wuuruɓe boyda e makko wondude e kala neniraɓe meɗen kala ka jawle ɗen iwri foppo e hoore adna Allah on fof en ala sirtude kono kontotako la yu addu wala yuhsa limotako kontotako hino arde man amila salihan fali nafsi kala waɗɗo ko moƴƴi ko hoore makko o waɗani inchallah wa man asaa fa alayha haray meɗen tori kala wawɗo wadde yo waɗu o wata kadi haray yo jokkintin du'a karamokoɓen fop e ceernoɓen fop weltanama hina o ma o wonɓe wallitorade konngol wonɓe wallitorade kuugal haray inchallah fop hino weltana yo Allah windan en fo meɗen baraji hara ko saabi Allah woni ko waɗirɗen holla en timmugode ngal gollal ɗo inchallahu haray ko wonno ko ɓaawo caméra hun ɗo page Facebook Lawol Kisal ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles haray en janngo si tawi joni janngo jaaɓi wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.